Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Amasoko atandukanye y'amakuru aremeza ko barwanye M23 binjiye muri Walikale centre, umujyi mukuru muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu Amajyaruguru. Walikale centre niho kure mu burengerazuba umutwe M23 wabugeze kuva watangira gufata ibice bitandukanye muri burasirazuba bwa Kongo. Fisto Misona Tabashiru kuriye societe civile ya Walikale yabwise ati biracyagoye kwemeza ugenzura Walikale centre. Yavuze ko kuwa gatatu nijoro no mu gitondo kuwa kane mu mujyi humvikanye amasasu. BBC yavuze ko yagerageje kuvugana n'uruhande rw'ingabo za leta n'urwa M23 ntibyashoboka. Colonel Wiringo muvugira M23 yatangaje ifoto kuri ruga X avuga ko ari Brigadier General Gachagua uyu mutwe ari muri Walikale centre ku isangano ry'umuhanda wa route nationale nimero 3 uvuye kavuga caho ngaho ugana Kisangani n'umuhanda uvuga mu gace Mazi ukagera muri Walikale centre. Tabashire yavuze ko hashize hafi icyumweru ibintu bitangiye kumera nabi kandi ko mbere y'ejo no kuvuga kuwa kabiri hari habaye imirwano ikomeye ahitwa Mpofi yatumye M23 isatira Walikale centre ikagera mu ntera kilometero 13. M23 yageze Walikale nyuma y'imirwano yabaye kuva mu mpera z'icyumweru gishize hagati y'abo n'ingabo za leta zifashijwe na Wazalendo ku tundi dusantere nka Kakashebere, Ruvungi, Mpofi na Mubanda turi ku muhanda uva Masisi imbere y'uko imirwano igira muri Walikale mu ijoro ryo kuwa gatatu. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza rutazi bisiro mu ntu mu ngabo za leta vuko M23 yinjiye muri Walikale centre nyuma yo kunesha ibirindiro by'ingabo za leta biri hanze y'uyu mujyi mu gitero gitunguranye babikozeho. Amasoko y'amakuru atandukanye yavuze ko muri Walikale centre umujyi rutazi ivuga ko utuwe n'abantu bagera ku 15,000 nimugoroba kuwa gatatu humvikanye amasasu adakabije kandi ko nta mirwano ikomeye yabaye mu ifatwa ryaho. Ikinyamakuru Activités cyo muri Kongo Kinshasa cyavuze ko mu gitondo cyo kuwa kane muri Walikale centre ubonaga hatuje utamenye ko habaye imirwano. Societe civile ya Walikale yavuze ko abaturage bamwe batangiye guhunga umujyi kuva kuwa kabiri ubwo bumva ko M23 irimo kuwasatira. Umubare wahunze ntabwo uzwi neza. Walikale ni teritwari ikungahaye ku mabuye y'agaciro atandukanye irimo cyane cyane izo nka tini cyangwa se ete, ubwoko bw'icyuma bwihariye bukoreshwa mu gukora ibintu bitandukanye birimo za batiri za telefone, ibyuma bimwe by'imodoka, ibirahure by'imodoka n'utwuma tw'ubuvuzi bw'amenyo n'ibindi. Mu cyumweru gishize kubera gusatira Walikale kwa M23 kompanyi ya Alphonse imwe muri izi kwisi zicukura tini cyangwa se ete ifitwe imigabane minini na kompanyi y'Abanyamerika yahagaritse by'agateganyo ibikorwa byo mu birombe ahitwa Besi muri Walikale. Mu itangazo ryayo Alphonse yavuze ko hasabye iyindi kompanyi muri Amerika gukoresha inzira za diplomasi ngo hagire igikorwa muri ibyo bibazo by'umutekano byahiteye gufungwa. Walikale centre ku muhanda mugari uzwi nka route nationale nimero 3 uvuye kavuga ca muri umujyi ugakomeza uburengerazuba aho mu ntera igera ku birometero 100 uvuye muri iyi centre hari umujyi wa Kisangani umurwa mukuru w'intara ya Cupu. Uyu muhanda route nationale nimero 3 uhuza intara enye zo mu burasirazuba bwa Kongo no kuvuga Kivu y'Epfo, Kivu ya Ruguru, Maniema na Cupu. Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi mu kiganiro y'ikinyamakuru Le Figaro kuwa gatatu yavuze ko yishimiye ko umushahara w'abasirikare ba Kongo wariyongereye ku buryo nk'abasirikare bari ku rugamba bavuye ku madolari 100 bagahabwa agera kuri 500. Yashimangiye ko nta kwivuguruza ko umushahara w'umusirikare wiyongereye uva ku madolari 100 ugera ku madolari 500 y'Amerika, no kuvuga ibihumbi hafi 710 uvunje mu manyarwanda. Nyuma yo guhura ko abanyapolitiki batandukanye muri Kongo n'abayobozi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, inama y'abepiskopi y'igihugu ya Kongo Senko n'itorero rya Kristo muri Kongo SSC bakiriwe n'umukuru w'igihugu w'Ubufaransa kuwa gatatu bwana Emmanuel Macron. Iri tsinda ryakirije perezida w'Ubufaransa gahunda yabo yiswe amasezerano mbonezamubano agamije amahoro no kubana neza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu biyaga bigari. Nakira intumwa z'amatorero ya Kongo yemeje gushaka amahoro muri Kongo Kinshasa gihe byimazeyo gahunda yabo kugira ngo duhoshe ibibazo biri mu burasirazuba bw'igihugu no gufasha gura ubusugire bwa Kongo. Ubufaransa bukikiye ibiganiro. Inama yahuje Perezida Paul Kagame yateguwe na Emile wa Qatar Doha kandi umuhate wose w'akarere ugenda werekeza mu iki cyerekezo bigomba gukomeza, niko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ku rubuga rwe rwa X. Senko na SSC byamaze guhura na Perezida ba Angola, Kongo, Uganda, u Rwanda na Kenya nyuma yo guhura na Perezida Tshisekedi ubwe hamwe n'abanyapolitiki bo muri Kongo Kinshasa n'abayobozi b'ibiro FC mu 23. Hanyuma kandi abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu muri Kongo Kinshasa n'abandi bayobozi bakuru barasinye n'abapolisi mu mujyi wa Kinshasa ubwo kurasana kwabereye mu karere ka Karamu ku itariki 19 nk'uko byasobanuwe na meya wako Charles Ruboya mu kiganiro yagiranye na Radio Kapi. Meya Ruboya yasobanuye ko abasirikare b'abajepe bateye station nta polisi muri Matonge kwera impamvu itaramenyekana. Abo polisi barabitambika batangira kurasana. Muri uko kurasana isasu ryafashe umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko riramwica. Umurambo we wajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Muganga Yoro. Meya Ruboya yatangaje ko hatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane intandaro y'uko kurasana hagati y'abapolisi n'abajepe. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangarije abanyamakuru ko ku myaka 38 amaze ku butegetsi muri Uganda atararwara na rimwe kubera imiyoborere myiza y'ishyaka NRM muri ku butegetsi. Bwana Museveni uri mu ruzinduko mu karere ka Bunyoro aho agenzura ibikorwa by'iterambere mu baturage yavuze ko ubuzima bwiza no kutarwara bya hato na hato biva ku kwiyitaho birimo gukingira abana ndetse no kurya neza no kugira isuku.
ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko bwana Museveni yavuze ko na kera kiri inyeshyamba atarwara kuko yanywaga amazi atetse neza kandi bakarara mu nzitiramibu mu ishyamba. Mu mvugo yahuranije perezida wa Uganda yabwiye abanyamakuru ko kwa muganga ari nko mu magaraje, nta modoka nshya mu igaraje baryamisha izashaje. Kuri bwana Museveni ngo nibura 80% by'indwara abaturage barwara zishobora kwirindwa binyuze mu kwikingiza, kurya neza no kugira isuku. Perezida Museveni yasabye abanyamakuru kwibanda ku nkuru zisaba imiryango kwiteza imbere aho kwirirwa bavuga amakimbirane mu muryango cyangwa se uburinganire n'ubwuzuzanye. Yavuze ko ikibazo gihari urungu ari ubukene, abasaba ko bakangura imiryango ikajya mu bikorwa bibyara amafaranga. Yatanze urugero kuri se umubyara Mose Museveni, yavuze ko ari umworozi usanzwe uciriritse ariko maze kurangiza amashuri ahindura ubuzima bw'umuryango wose. Uruzinduko rwa Perezida Museveni muri Bunyoro, ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko hari ibinyamakuru bisanzwe bikomeye byahejwe, abanyamakuru babyo bagasabwa gusubiraho birimo NMG, Daily Monitor na NTV ku mpamvu zitasobanuwe. Gusa mu minsi yashize havuzwe ko ibinyamakuru byatangaje inkuru y'uburyo abasirikare bateje akavuyo mu matora mu karere ka Kawempe North, bikeka ko yaba ariyo mpamvu leta yanze kubiyegereza. Nanone agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditse ko bambari ba Perezida William Ruto batangiye gukorakora nabo ngo bazamwakira uruvunganzoka mu cyumweru gitaha ubwo azabagenderera akarere ka Mount Kenya. Ikinyamakuru The Standard cyanditse ko uruzinduko rwa Perezida Ruto muri kano karere gasanzwe kazwiho kugira ijambo rinini mu kugena imitegekere ya Kenya. Hari impungenge ko abaturage babo bazamuvugiriza induru kuko asanzwe ari ku kiciro cyari gati Gachagua hakomoka wari umwungirije uherutse kweguzwa. Perezida Ruto azasura intara za Nyandarua, Nyeri, Meru ndetse na Tharaka Nithi mu gikorwa cyo gutangiza imishinga y'iterambere. Rigati Gachagua hakomoka akunze kubwira abakikuye bene wabo ko bigijweho n'ubutegetsi ndetse ko baheruka ibyiza ku ngoma z'abavuka. Abadepite n'abasenateri bashyigikiye Perezida Ruto basabye bambari babo kuzakira neza bwana Ruto ntibamuvugiriza induru kuko bizeye ko nyuma yo kubasura ibikorwa byinshi bizahita bitangira. Perezida Ruto ngo arashaka kugendera akarere ka Mount Kenya agamije kuvuguruza abamurwanya. Bavuze ko yacanye umubano n'abakikuyu ubwo yirukanaga Rigati Gachagua ku mwanya wa Vice Perezida. Perezida Ruto agiye gusura akarere ka Mount Kenya mu gihe hatarashira igihe yunze na Odinga baherekera batavuga rumwe, ndetse agiye kujya amaze iminsi mike yirukanye muri guverinoma bari bari Rigati Gachagua hakomoka. Naho Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yigarurira ibigo by'ingufu z'amashanyarazi za Ukraine mu rwego rwo kugira ngo bicungire umutekano. Volodymyr Zelensky yavuze ko Ukraine yiteguye gushyigikira icyifuzo cya Amerika cyo guhagarika ibitero by'Urusiya ku ngufu z'amashanyarazi. Nyuma yo kuvugana na Trump ku murongo wa telefone ejo hashize kuwa gatatu, nyuma yo kuvugana Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko yahamagaye Zelensky bagirana ibiganiro byiza cyane bigamije amahoro. Kuvugana hagati ya bombi bije nyuma y'uko Trump yaherutse kuvugana na Perezida w'Urusiya Vladimir Putin amwemera ko bayagaritse guha bitero ku bikorwa remezo by'ingufu ariko atazatanga agahenge k'iminsi 30. Ikinyamakuru Al Jazeera cyavuze ko Zelensky yishimiye ikiganiro yagiranye na Trump kuko kinyuze mu mucyo kandi yizeye ko amahoro arambye ashobora kugerwaho uyu mwaka bifashijwemo na Amerika. Zelensky yavuze ko ibyo bizabaho kugira ngo intambara ihagarare, asaba ko hakongera gukorwa izindi nama mu minsi iri imbere babifashijwemo n'abahuza mu biganiro. Ejo hashize kuwa gatatu Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko Moscow yatanze abasirikare 175 n'abandi bakomerekeye ku rugamba n'imfungwa z'intambara nk'ikimenyetso cy'ubushake bwo guhagarika intambara. Gusa muri Amerika Steve Bannon wabaye umutegetsi bwa Perezida Donald Trump muri manda ya mbere yatangaje ko ari gukorwa ibishoboka byose ngo umukuru w'igihugu azamaze manda ya gatatu 2028 nubwo itegeko nshinga rya Amerika ryemera manda ebyiri gusa kuri buri perezida. Amavugurura 22 yakorewe itegeko nshinga rya Amerika mu 1951 ategeka ko nta perezida wa Amerika urenza manda ebyiri ku butegetsi. Steve Bannon ushyigikiye bikomeye Trump yavuze ko umuyobozi nkawe aboneka gake mu kinyejana, bityo bifuza ko yazaniyamamaza muri 2028. Ati ubu turamufite arakomeye kandi ndamushyigikiye bikomeye, ndashaka kuzongera kubona 2028. Abajije uko azarenga ku itegeko nshinga rya Amerika agahatanira manda ya gatatu yagize ati turi kubyitaho, ndizera ko azaba hari uburyo bwinshi, ubwo tuzareba icyo umubare ntarengwa wa manda bivuze. Steve Bannon yahamije ko bahangaye n'ibintu byinshi birenze icyo kuvuga uburyo Trump yakwemererwa kwiyamamaza 2028 ndetse ko atari umwanya wo kwivugaho mu ruhame. Muri Mutarama uyu mwaka Perezida Trump yabwiye abamushyigikiye muri Nevada ko byaba ari ibyishimo bikomeye mu Amerika inshuro ebyiri, eshatu cyangwa se enye mu minsi yashize. Andrew Ogles, umurepublikani uri mu bagize inteko ishinga amategeko ya Amerika, yatanze igitekerezo cyo kuvugurura itegeko nshinga rikemerera umuntu uyoboye manda ebyiri zitikurikiranije kuyobora n'imanda ya gatatu.